Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ibitero by'indege zitajyamo pilote zizwi nka drone z'ingabo za leta ya Kongo kwa mbere byose agace ka Minembwe centre mu burasirazuba bwa Kongo bituma benshi bava mu byabo barahunga nk'uko sosiyete zivile yabo bitangarije ibinyamakuru. Drone zirasa ibisasu bya drone kamikaze cyangwa se zihita ziturika z'ingabo za leta zamisha ibisasu muri iyo centre muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu Amajyepfo kuva mu gitondo cyo kuwa mbere nk'uko Sebagabo Mufashi ukuriye sosiyete sivile ya Minembwe yabwiye bibisi mu butumwa bwanditse. Hari hashize iminsi yari agahenge muri ako gace kagenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho bakorana na M23 imirwano ikomeye yamaze iminsi yakabaye mu mpera z'ukwezi gushize. Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa M23 yatangaje ko ibyo bitero biraswa guhumya byibasira nkana abaturage b'abasivile bigatera impfu z'abantu naho abandi benshi bagahunga. Ikinyamakuru ngo cyasubye igisirikare cya leta kuvuga kuri ibyo bitero kuwa mbere Iminembwe centre ariko ntacyo cyashubije. Gusa mbere igisirikare cya FARDC cyakanye kurasa ku baturage kiva ko muri ako karere kirimo kurwana na twirwaneho kandi ko kigamije kuyivana muri Minembwe aho abarwanyi bafashe kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Ibitero byo kuwa mbere muho byarashe harimo inzu ikorerwamo radio communautaire Tungane kandi mu byakomerekeje harimo umwana w'imyaka 11 nk'uko Sebagabo yabitangaje. Ikigo Acred gikusanya amakuru ku makimbirane n'intambara kiva ko mu kwezi gushize cyabaruye ibitero byinshi byo mu kirere kurusha ikindi gihe mbere muri Kongo Kinshasa. Urubuga rw'amakuru rw'ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi ruvuga ko mu kwezi gushize FARDC yongereye ibitero byo mu kirere muri teritwari za Mwenga na Fizi muri Kivu Amajyepfo na Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Urwo rubuga rugaragaza ko FARDC ikoresha drone za CH4 zikorerwa mu Bushinwa na Tayanka zo muri Turukiya hamwe n'indege z'intambara cyangwa se fighter jet nakaje gushuguza kaba ibitero. Urwo ruvuga ruvuga ko M23 mu kwezi gushize yakoze ibitero bya drone za kamikaze ku kibuga cy'indege cya Kisangani aho umutwe uvuga ko ariho ibitero byo mu kirere bya FARDC bitegurirwa kandi bituruka. Mu ntangiriro z'umwaka umuryango umwe bwa Afurika wari washyize imbaraga mu kugera ku mahoro hagati ya Kinshasa na M23 muri ibyumweru bike bishize. Uyu muhati usa n'urimo kugenda buhoro ni mu gihe ibiganiro bya Doha bimaze igihe bihagaze kandi bishobora no gutinda gusubukura kubera intambara imaze iminsi mu burasirazuba bwo hagati mu mpera z'icyumweru gishize. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yasabye impande zihanganye muri burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza amasezerano y'agahenge. Hagati mu mutwe wa M23 kuwa mbere wongeye gutakaza agace ka Kazinga ko muri teritwari ya Masisi. Ingabo za leta ya Kongo zongera kukagenzura. Mu byumweru bibiri bishize nibwo M23 yirukanye ingabo za leta ya Kinshasa muri kariya gace gaherereye muri segiteri ya Oso Banyungu. FARDC na Wazalendo bakishubije mu mirwano yamaze umunsi wose nk'uko amakuru abivuga. Ni imirwano ngo ari intwaro ziremereye n'izoroheje. M23 avuye muri Kazinga mu gihe ingabo zayo ziherutse no kuva mu duce twa Ndete na Buwabo duturanye nayo. Hagati ari ku mutwe watangaje ko ku cyumweru tariki 8 Werurwe wagotoye hafi y'umujyi wa Goma ucengezi bari baje kwiba inka z'abaturage birangira bose ubatoraguye. Mu masaha y'igitondo nibwo mu majyaruguru ya Goma humvikanye urusaku rw'amasasu rurimo rw'imbunda nto n'iziremereye. Amwe mu makuru avuga ko urwo rusaku rwaturwaga ku mirwano yari mihuza y'Imitwaro y'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo ziganjemo FDLR ndetse na Wazalendo. Andi makuru yavuga ko M23 yarimo yitoreza mu kigo cya Kilimanyoka kurwanisha imbunda ziremereye. Umuvugizi wungirije uriya mutwe Dr. Rusikari Barinda yasobanuye ko mbere urusaku rw'amasasu yumvikanye M23 yamenye ko hari abacengezi bari bageze muri pariki ya Virunga bikarangira igiye kubatoragura. Avugana n'ibitangazamakuru atera abantu baza bakiba inka z'abaturage bakajya kuzirira mu ishyamba. Twari tumaze iminsi twarabahakije barageze kure ariko bagera inzara ikabakubita bakagaruka kwiba amatungo y'abaturage. Ejo twarabagose turabatoragura bose, twarabagose kabisa twese turabatoragura. Barinda yunzemo ko M23 izatangaza abo yafasha baribo nimara kumenya imyirondoro yabo. Gusa avuga ko bizi neza ko abenshi b'abarwanyi ba FDLR bijyanye no kuba benshi muri bo baba mu birunga bya Nyiragongo na Nyamuragira. Ubwo ariko umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaseno wasabye impande ziri mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo gutanga henge nyuma y'igihe kirekire hatumvikana ijwi ryabo. Iki cyifuzo cyahise cyatangajwe nyuma y'inama yo 25 y'abakuru b'ibihugu by'uwo muryango yabereye Arusha muri Tanzania kuwa gatandatu mu cyumweru gishize. Kuri uyu mirwanira cyakomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'inyeshyamba zo M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Inyeshyamba zishinja ubwo bitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi ndetse no kurenga ku gahenge. Kuwa mbere biciye muri Lawrence Kanyuka uvugira mu M23 yashinje ingabo za leta ubwo bitero bya drone muri centre ya Minembwe ni mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC rivuga ko iriya nama yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubariza agahenge ku kanya. Inashimangira ko ishyigikiye ko amakimbirane yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Itangazo ry'inama ya EAC kandi rivuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana aho ishyirwa mu bikorwa y'icyerekezo cyari cyafashwe imbere rigeze kijyanye n'ibiganiro bya Nairobi biyobowe na EAC. Ni ibiganiro byitwa ko bigamije kugorora burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Abakuru b'ibihugu banashimye intambwe zimaze guterwa mu kugorora umutekano muri ako gace ni mu gihe umutekano
burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi bitewe n'imirwano ikomeye ihanganije M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Iyo mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera ibibazo by'ubutabazi bwihuse. Kinshasa ku ruhande rwayo yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo bwite imyitwarire y'intambara y'uburyo M23. Ni imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu muce inyeshyamba zigenzura ndetse no mu kutubariza kenshi agahenge mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 no ugaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo bya Doha na leta ya Qatar. Mbere yo kuva muri Kongo Kinshasa reka mbwire ko agashami k'umuryango w'umubye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Kongo Kinshasa BCNUDH kagaragaje ko inzego z'umutekano z'iki gihugu n'umutwe w'iterabwoba FDLR byagize uruhare rukomeye ku byaha byo gufata ku ngufu abagore byakozwe mu mwaka ushize. Itangazo rya BCNUDH ryasohotse ku itariki 8 rivuga ko mu mwaka ushize abagore 854 n'abakobwa 372 bafashe ku ngufu harimo hafi 80% mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. BCNUDH yasobanuye ko imitwe yitwaje intwaro irimo yo mu nkuru rya Bazalendo, Kodeko, FDLR na ADF yahereye 55% mu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, kandi ko icyabaje kurushaho ari uko mu nzego za leta barimo FARDC, PNC ndetse na ANR bagize uruhare rwa 19% muri dosiye zabonewe amakuru. Ako gashami kagaragaje ko abagore n'abakobwa bafashwe bugwate igihe kirekire bakajya bafatwa ku ngufu kenshi n'ingabo za leta, polisi, abo mu rwego rw'iperereza cyangwa se imitwe yitwaje intwaro, bamwe muri bo bagatwita. Ko habyaye abana biturutse ku gufatwa ku ngufu, BCNUDH yagaragaje ko bamwe muri abo bana banzwe n'imiryango ntibandikwa mu bitabo by'irangamimerere kandi ko bafite ibyago byinshi byo kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro. BCNUDH yasabye inzego za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro guhagarika imirwano bikarekura nta mananiza abagore bose n'abakobwa byagize imbohe bikanagarika kugira ko bafata ku ngufu. Yasabye leta ya Kongo kandi kugeza mu butabera bakoze ibyaha abana bavutse ku bagore n'abakobwa bakandikwa mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo ntibakomeze guhezwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngafundikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika matwe nyuma y'igihe hadutse umugore wo muri Kenya wemeza ko ari umubyeyi wa Bahati ndetse agashinja umuhanzi kumwirengagiza. Ibizamini bya gihanga bya DNA byanyimoje mu makuru kuko byagaragaje ko nta sano bafitanye. Ibizamini Bahati n'umubyeyi witwa Judith Makoka bakorewe mu bitaro bya Farm Health Care. Icyakora ibisubizo bijya hanze bigaragaza ko nta sano bafitanye. Nyuma y'ibi bisubizo Bahati yamije ko umubyeyi we yitabye Imana mu myaka 25 ndetse ngo yanamwishyinguriye. Uyu muhanzi yishuye ko yari amaze yararengagije umugore wamushinjaga kutamureba ijisho ryiza kandi ari nyina umubyara birangira yemeye ko bakora ikizamini cya DNA kugira ngo kore izo mpaka nimuha. Ubwo yahamyaga ko Bahati ari umwana we, umubyeyi yaravuze ati Bahati ni umubyeyi wawe, ndagusaba imbabazi, ndabizi bakubwiye ko umubyeyi wawe yapfuye ariko sibyo, ni njyewe ubwanjye wakujyanye mu kigo cy'imfubyi kuko nta bushobozi nari mfite, byari bigoye ko nkomeza gukuriraho kugutakaza, nibyo nahisemo. Umubyeyi yakomeje yibutsa Bahati ko yaza kumugumana akitaba Imana atari kuba yarabayeho ubuzima arimo uyu munsi. Yongera kumusaba kumubarira akamureba ati niteguye gusaba imbabazi, niteguye ko twazakora ibizamini bya DNA, ukwiye kumenya kuri umwana wanjye, nakubonye kuri televiziyo mbona umwana wanjye, murampangayikishijwe nuko nazakubona. Nubwo byasabye ko bakora ikizamini cya DNA bakanasanga ntacyo bapfana, abakoresha imbuga nkoranyambaga baracyakemanga kuri aya makuru bagamye ko byari inkuru mpimbano Bahati yakoze kugira ngo akomeze kuvugwa. Muri Afurika Perezida wa Madagascar Michel Ndiarina yasheshe guverinoma nyuma yo gukora minisitiri w'intebe n'abaminisitiri bose nk'uko bitangazwa na Reuters. Reuters yavuze ko itangazo ry'ibiro bya perezida ritasobanuye impamvu zatumye afata icyo cyemezo, ariko yavuze ko azashyiraho minisitiri w'intebe mushya vuba aha bijyanye n'ibiteganyijwe mu itegeko nshinga. Iyo leta yasheshwe aregeyeho mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize nyuma y'iminsi mike Ndiarina afashe ubutegetsi binyuze muri kudeta yari ishyigikiwe n'ingabo z'icyo gihugu cyo mu nyanja y'Abahinde. Iryo rikwa ry'ubutegetsi ryakurikiye imyigaragambyo yari yobowe n'urubyiruko yakuye ku butegetsi wari perezida Andry Rajoelina. Abanyamabanga bahoro ba leta muri minisiteri zinyuranye nibo bazaba bakora akazi ka buri munsi ka minisiteri kugeza hashyizweho leta nshya. Hino muri Afurika mubwire ko leta ya Guinea Conakry ihagaritse amashyaka agera kuri 40 mu gihugu mucyo batavuga n'ubutegetsi bise umuhate wa perezida Doumbouya wo gushinga ubutegetsi bw'ishyaka rimwe. Mamadi Doumbouya wagiye ku butegetsi kuri kudeta muri 2021 mu kubuza gushira atsinze amatora ku bwiganze, ibyavuyemo byamaganwe n'abatavuga n'ubutegetsi bwe. Mu ijoro ryo kwa gatanu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko amashyaka agera kuri 40 ibiro n'ibirango byayo bifunzwe kandi bitemerewe gukora no gukoreshwa. Iryo teka rya minisitiri ryavuze ko ayo mashyaka ananiwe kubahiriza ibisabwa nko gutanga raporo y'uko abona akanakoresha imari. Amashyaka menshi muri ayo yamaganye icyo cyemezo cyo kuyabuza gukora. Mu butumwa bw'amashusho yatangaje ku cyumweru, Seruda Diaro wo mu ruhande rutavuga n'ubutegetsi yavuze ko bari intambara batangije ku mugaragaro ku badashyigikiye Doumbouya. Diaro ngo bamuhungira avuga ko Doumbouya ashaka gukuraho imbaraga zose zishobora kurwanya icyifuzo cye cyo gushinga ubutegetsi bw'ishyaka rimwe. Mu mahanga mubwire ko umutwe wa gisirikare ukomeye w'ingabo za Iran uzwi nka IRGC wasubije amagambo ya Trump avuze ko intambara iri muri Iran ishobora kurangira vuba. Uyu mutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps wavuze ko ari uzagena igihe intambara izarangirira. Uwo mutwe uvuga ko Tehran itazemera ko na leta rimwe y'ibitoro yohereza
yoherezwa hanze ivuye muri ako karere niba ibitero bya Amerika na Israel bikomeje nk'uko bitangazwa n'amakuru by'Abongereza Reuters. Ibiciro bya peteroli byagiye bindagurika kubera gufungwa k'umuhora wa Hormuz ufite akamaro kanini ku isoko ry'ibitoro ku isi, kuko hafi 1/5 cyabyo cy'ibikomoka kuri peteroli binyura muri uwo muhora wo mu nyanja. Nyamara ariko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanutse kuba mu isoko rya kare kuwa kabiri muri Aziya, mu gihe kuwa mbere igiciro ku kagunguru hari ubwo cyari cyatumbagiye kikagera ku madolari 115 y'Amerika, bugarenga 165 by'amanyarwanda. Ubu igiciro ku kagunguru kiri kugera ku madolari hafi 90 y'Amerika, arenga 130 ufunje mu manyarwanda. Ubwo kugabanuka kwabaye mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko intambara yo muri Iran izarangira vuba cyane, ariko ko Amerika itaratsinda bihagije kugeza ubu. Perezida wa Amerika yanakangishije Tehran urupfu, umuriro n'uburakari niramuka ibangamiye ubwikorezi bw'ibicuruzwa binyura mu muhora wa Hormuz. Imbere yaho Trump yumvikanije ko ibikorwa bya gisirikare cyangwa se operations z'abanyamerika muri Iran bishobora kurangira vuba aha. Ati ntekereza ko intambara irimbanije cyane hafi ya yose. Umutwe wihariye wo mu ngabo za Iran witwa Islamic Revolution Guard Corps wasubije ku magambo ya Trump yuko intambara yo muri Iran izarangira vuba ngaha, uvuga ko uzagena iherezo ry'intambara. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero byinshi atandukanye muri Iran mu gihe abashyigikiye Repubulika ya Kisilamu bari bahuriye mu mihanda bishimira igenwa ry'umutegetsi w'ikirenga mushya Mojtaba Khamenei watowe ku cyumweru ngo simbure se Ayatollah Ali Khamenei wishwe intambara igitangira. Avuga bwa mbere kuri icyo cyemezo, Perezida Donald Trump yavuze ngo sinishimye. Hagati aho Iran yanashe ibindi bitero bishya bya za misile muri Israel no ku bihugu byo mu kirombe cy'Abarabu birimo ibindiro by'ingabo za Amerika, aho kuwa mbere byahitanye nibura umuntu umwe nyuma y'itoro rya Mojtaba Khamenei ryatangaje ku cyumweru nijoro cyane. Kuwa mbere abategetsi muri Iran basabye abantu guhurira mu bibanza bizwi mu mijyi no mu mihanda ikomeye mu gihugu kwifatanya n'uyu mugabo w'imyaka 56 watowe. Amashusho yatangajwe n'umunyamakuru muri Iran yerekana imyereko nk'iyo mu mujyi wa Tehran, Bujnur, Tabriz, Zanjan, Kerman, Khorramabad, Mashhad, Bushehr, Yazid, Qom ndetse na Iram. Abantu ibihumbi bahuriye ku rubuga rwuzuye nka Arab Square mu murwa mukuru baririmba ngo urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Israel, Imana niyo nkuru, kandi bitwaje amafoto ya Mojtaba Khamenei na SR. Umwe mu rubyiruko abwiye ikinyamakuru True Iran Student News Network ko ishyirwaho ry'umutetsi muke rivuze ko abaturage ba Iran bariho kandi batazagonda ijosi. Umugabo uri mu myaka 30 yabwiye BBC Persian ko nta mahirwe na make cyane asigaye yo guhindura ubutegetsi. Ku cyumweru nijoro amwe mu mashusho ku nkoranyambaga yagaragaje abantu Tehran barimo kuririmba ngo urupfu kuri Mojtaba bari ku mabaraza y'ingo zabo. Nta byinshi cyane bizi kuri Mojtaba Khamenei utaye waragiye umwanya w'ubutegetsi imbere, ariko uvuga ko yari umuntu w'ijambo rikomeye mu butegetsi bwa se ariko utaboneka imbere. Minisiteri y'Abanyamahanga ya Israel yamaganye ishyirwaho rya Mojtaba ivuga ko ari undi munyagitugu ugiye gukomeza ubutegetsi bw'ubugome bwa Iran. Naho Vladimir Putin w'Urusiya yashimye ishyirwaho rya Mojtaba, anatangaza ko Urusiya bumushyigikiye kandi nabo ubwo azakomeza kuba umufatanyabikorwa wo kwizerwa. Mbere y'uko ashyirwaho ku cyumweru, Perezida Donald Trump yari yaburiye ko umutegetsi wese uzashyirwaho muri Iran atamwemeje ntabwo ngo azahatinda. Kuwa mbere bajijwe gahunda afite umutegetsi mushya washyizweho, Trump yabwiye The New York Post ati siniwibabwire ntabwo mwishimiye kuri gahunda y'ibyumweru 4 cyangwa se 5 by'intambara. Ubu yabwiye CBS News ati ntekereza ko intambara urebye yageze ku ntego neza, ati nta gisirikare basigaranye, nta gisirikare cyo mu kirere. Mu ijoro ryo kuwa mbere Trump yavuze ko Amerika yatsinze mu nzira nyinshi, atari ko ntituratsinda bihagije. Igisirikare cya Amerika kuwa mbere cyatangaje ko muri iyi ntambara kimaze kurasa ahantu 5,000 harimo amato 50 ya Iran hamwe n'ubwirinzi bwo mu kirere, abamisile balistike n'itumanaho rya gisirikare. Igisirikare cya Israel kivuga ko indege zacyo z'intambara zagabye ibitero ku bikorwa remezo bya gisirikare i Tehran, Isfahan hagati mu gihugu n'Shiraz mu majyepfo. Kuwa mbere abatuye muri Tehran babwiye BBC Persian kumvise guturika kwinshi mu gihe bari mu myerekano yo gushyigikira Mojtaba Khamenei. Ku rubuga rwa Arab Square, televiziyo ya Iran yatangaje ko hari uguturika kwabaye hafi cyane y'abantu bari mu myerekano ku rubuga rwa Nashkejahan Square mu mujyi wa Isfahan. Amashusho yerekanye abantu benshi bitwaje amabendera baririmba ngo Imana niyo nkuru, mu gihe nyuma yaho hazamukaga imyotsi kubera uko guturika. Umuryango utabara wa Red Crescent wa Iran kuwa mbere nimugoroba watangaje ko ari imirambo yakuye ku rubuga rwa Resalat Square i Tehran. Kuva intambara itangiye abantu 130 muri Iran bamaze gupfa nk'uko bitangazwa na Red Crescent ya Iran. Ntabwo ivuga niba muri barimo n'abasirikare. Nawe ikigo Human Rights Activist News Agency gikorera muri Amerika kivuga ko abantu bamaze gupfa muri Iran ari 78,000, harimo abasivile 1,500 n'abasirikare 187. Iran yashubije ibitero bya Amerika na Israel byo kuwa mbere irasa za misile na drone kuri Israel no mu bihugu byo mu karere bifite ibindiro by'ingabo za Amerika. Kuwa mbere abategetsi muri Israel batangaje ko igitero cya Iran cyishe umukozi w'umushinwa undi agakomerekera mu nyubako irimo kubaka umujyi wa Yehud. Amashusho yashyizwe ku nkoranyambaga mu minsi ya vuba ngaho yerekana ibisasu bya misile biraswa na Iran bikaza gucikamo bombe ntoya bikagura cyane uburyo bwo kurinda ikirere kuzifata hose aho zashwiragiye zimanuka. Muri Bahrain abategetsi batangaje ko abasivile 32 bakomeretse mu gitero cya drone ya Iran kuwa mbere nijoro mu majyepfo y'umurwa mukuru Manama muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko abasirikare bayo 2 bishwe ubujugujugu barimo yihenuye hasi kubera ikibazo tekinike ubwo ari mu mirimo y'igihugu. Minisiteri y'Ubutegetsi ya Qatar yatangaje ko yafunze abantu 313 bakomoka mu bihugu bitandukanye batewe muri yombi bashinzwe gukwirakwiza amakuru y'impuha ku bitero bya Iran, harimo gufata amashusho no gukwirakwiza amashusho atemewe. Hagati aho Perezida Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye n'inshuti za
bacyo barimo gutegura ubutumwa bwo kwitabara bagamije gufungura umuhora wa Hormuz. Mu gihe Iran yatangaje ko uyu muhora ihuriweho na Oman ucamo 20% by'ibitoro bijya ku isoko ry'isi ufunze kuva intambara itangiye. Gusa umwe mu bategetsi bakuru ba Iran yashubije ku byavuzwe n'amakuru ko umuhora utagiye gufungurwa muri uyu muriro wacanywe na Amerika na Israel mu karere. Mbere yo gusoza amakuru mpuzamahanga mubwira ko Perezida Vladimir Putin w'Urusiya yashimye itorwa rya Mujtaba Khamenei nk'umutegetsi mushya w'ikirenga wa Iran, anemerera ubufasha bwa Moscow kuri Tehran mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa Kremlin. Ni ukuvuga bya Perezida w'Urusiya. Putin yavuze atakira ubutumwa bwanjye nk'ishimwe gutorerwa kuba umutegetsi w'ikirenga wa Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Putin yavuze ko ashimangira ubufasha buhoraho kuri Tehran no kwifatanya n'inshuti zacu z'abanya-Iran, ndetse abizeza ko azakomeza kuba umufatanyabikorwa wo kwizerwa. Asa n'ubwira Khamenei, Putin yavuze ati muri iki girani no gura n'ibitero by'ubushotoranyi ibikorwa bye muri uyu mwanya wo hejuru nta gushidikanya ko bizasaba ubutwari bukomeye n'ubwitange. Yongeraho ati nizeye ko uzakomeza mu cyubahiro umurimo wa Sokani ugakomeza kunga ubumwe n'abanya-Iran imbere y'iki kibazo gikomeye. Urusiya ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Iran, kandi mu byumweru bike imbere y'uko Iran iterwa na Amerika na Israel, ibihugu byombi byari byakoze imyitozo ihuriyeho y'ingabo zirwanira mu mazi. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko cyiteguye kwica uwasimbuye wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa n'iki gisirikare ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Khamenei ndetse n'abandi bayobozi bahoze bayobora Iran biciye mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye kuri iki gihugu mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare. Nyuma y'icyumweru ibyo bitero bibayeho, kuri uyu wa mbere nibwo inama y'inararibonye muri Iran yatangaje ko Mujtaba Khamenei yatorerwa gusimbura se ahirwa umutegetsi w'ikirenga wa Iran. Mbere y'uko icyo cyemezo gitangazwa, ubuyobozi bw'igisirikare cya Israel bwatangaje ko uri buze gutorerwa kuyobora iki gihugu nawe azahita yicwa. Ati Israel izakomeza guhiga umuntu wese uzagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse n'uzagira uruhare mu kumuhitamo. Kuva tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka, ingabo za Amerika na Israel ziri mu ntambara na Iran. Buri ruhande ruva kuri kwangiza bikomeye ibindiro by'urugo bihanganye. Iran iri kurasa muri Israel mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Amerika nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria na Iraq,